يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ایمان والو سوج استاسو کل چویلی شی تاس دا اوزے دا اللہ دا دین دا پار دا جال زان درنائے تاسو زمکتا ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیا خوشحال ہے تاسو دا دنیاوی جن پا بدل آخرت فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل ننری ساماننا دا جن دنیاوی آخرت پا مقابلہ کی مگر لگدی الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما کنوجے تاسو دا جہاد دبارا عذاب بدل کی تاس اللہ عذاب درناک ویستبدل قوما غیرکم او بدل کی براولی بل قوم ستاسو نسیوان ولا تضروه شیئا و نقصان نشور کو لیتاسو اللہ لائز نقصان واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پارسی زبانی قدرت برن کرے إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا کتاسو مدد نکوائے دین نبی سران سپروان نشتا یقینا مدد کرے اللہ دد سرام فاو اخشویست دلرا کافرانو دویمو ددواو کلشی دادوارا پقار کی ناستو کلشی ویز دخپل مرگری تا خفدان مکوا یقینا لازم مرگرے فانزل اللہ سکینته علیہ وآیته بجنود لم تروها نراؤ لگا اللہ تعالی اخفل تسلی مضبوط والے باؤ اکلکی کو بدا سے لخکرو جتا سن لی دے لخکرے وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او غرزل اللہ کلمہ خبرات کافران اخکتا وکلمت اللہ ہی العلیا او خبرات اللہ تعالی دوچتا واللہ عزیز حکیم اللہ زور اور حکمت والرین انفروا خفافا وثقالا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله اوزے کسب کیا او قدرانے او جہاد کے پخرچ کولو دمالونو دزانونو سراد اللہ دلال دپاران ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون داریر فیدمن نے تاسو را کتاسو پوئے لرائے لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك کوئے دوام مقام دا غزا سامان چاسان ویدائے حاصلی دل و سفر درمیانا خام خادی بستا تابداری کرے بدے گی ولیکن بعدت علیہم الشقام لیکن لرشے بدی بانی سفر وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم زر قسمنا بكيدي تاوست بالله کزمگا وسوین من بتاوست راوتلوین يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون تباکی دی خپل ځان په درو قسمونو الله په دې یقینا دی خامخا درو وین